Igitondo cyiza nshuti bavandimwe mbasuhuza mwese abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba namwe mu mujyi wa Kigali nibagiwe n'abadiaspora mwese mba nabateye mbaye ikaze dutewe ishema no kuba udukurikira rwose we wamaze gukanda subscribe dutewe ishema no kuba wamaze kubikora nawe utarabikora nicyo gihe nako kandi kugira ngo kandi ubundi tujye tugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako mu makuru menshi agiye atandukanye y'imikino ni sport update twebwe twarakemeje kujya tugenda tubahaza ndani uyu munsi none ku tariki 25 z'ukwezi kwa 11 2025 tugiye kuba tugaruka mu makuru agezwe mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ngiyi ni ekipe iri mu biganiro bya nyuma n'umutoza mu France tugiye kuba tugenda tugarukaho tugiye kugenda tugaruka kubye ikipe ya Rayon Sport irimo iragenda ititwara neza nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya APR Football Club ibitego 3 ku busa ikongera igatsindwa n'ikipe ya AS Kigali ibitego 2 ku busa akaba ari ekipe yari ifite umutoza w'umusigire kubera ko umutoza mukuru Afami ya Rotifi nyuma yo guhagarikwa uko kwezi kwarangira uyu mutoza akaza guhabwa urupapuro rumubwira yuko yasezerewe ku kazi atakiri umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero yasigaranye uwari wungirije uyu mutoza kuko uyu mutoza yarafite abungiriza babiri yarafite witwa Azuzu Rotifi yizaniye akaba yaranafite n'uwitwa Aruna Feruz ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwari bwarazanye uyu murundi. Hanyuma ekipe ya Rayon Sport iza gufata icyemezo cyuko abe uyu mutoza Afami ya Rotifi mukuru ndetse n'uyu Azuzu Rotifi yari yizaniye bombi yuko ekipe ya Rayon Sport igomba gutandukana nabo byese biba ngombwa yuko rero ekipe ya Rayon Sport ita isigarana uyu mutoza w'umurundi Aruna Feruz. Nyuma y'uko rero Aruna Feruz asigaranye ekipe yaje kuba atsindwa umukino ekipe ya Rayon Sport yakinagamo n'ikipe ya APR iyo ni derby atsindwa ndetse n'umukino ekipe ya Rayon Sport yakinagamo na AS Kigali ariko mbere yaho gato yari yatsinze Rutsiro ibitego 3-1 arongera atsinda ikipe y'Amagaju igitego 1 ku busa arongera atsinda ikipe y'Marine ibitego 3 ku busa igitego 1 ku busa ariko noneho imikino 2 iheruka nuvuga ngo atoje imikino 5 atsinze 3 atsinzwe 2 urumva yuko yatangiye neza ariko ubu noneho aho bigeze urabona ekipe Sport irimo iratsindwa kandi igatsindwa irushwa igatsindwa mu buryo budasobanutse mu buryo utamenya. Niyo mpamvu ekipe Sport yahise ifata icyemezo cyo gushaka undi mutoza ikaba ndetse iri mu biganiro bya nyuma n'uyu mutoza Julien Met ngira ngo uyu mu France muramuzi cyane kubera ko yanyuze mu ikipe ya Rayon Sport numwe mu batoza banyuze mu ikipe ya Rayon Sport nubwo byaje kurangira nawe atandukanye n'ikipe ya Rayon Sport ariko ikipe ya Sport nyuma yo kugiye izenguruka ku batoza benshi bagiye batandukanye ngira ngo ubushize murabizi yari igiye kuzana umutoza w'umugande nawe birangira bavuze bati reka turebe uno mutoza Aruna Feruzi turebe uburyo yitwara nyuma yuko yaramaze gutsindwa n'ikipe ya APR ariko ataratsindwa na AS Kigali. Ikipe ya Sport yari yageze kuri biganiro n'umutoza w'umugande nubwo nawe bataje guhuza kubera yuko uno mutoza amafaranga yifuzaga yari menshi ari ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Sport iravuga iti nimba utagabanya dore ko ikipe ya Sport yamugiraga iti twebwe twajya tuguhemba $5,000 by'idolari ariko no mutoza avuga ati ngewe rwose mutsamereza $8,000 by'idolari nago namanuka i Kigali biza gutuma rero ikipe ya Sport itumvikana neza n'uno mutoza. Hanyuma Clement we arimo araka $7,000 by'idolari mu gihe Rayon Sport irimo iramuha 5 ariko isaha ku isaha barimo baragenda baganira bashobora kuza guhuriza hagati ewana bakimara kumvikana inkuru turi tatu breakinga turi abambere nkuko ningi tu breakinze turi abambere niyo mpamvu rero mbabwira ni nyamuneka mujye mukanda subscribe kubera ko iyo maze gukanda subscribe ukomeza kuri all notification dutirikaho video cyangwa se ikiganiro cyangwa se tukandika inkuru bituyibona uri wa mbere uhita ubona amamenyesha noneho ugafungura inkuru ukahita ubona update. Niyo mpamvu rero ibintu ari uko biba bimeze kandi mbabwiye yuko ikipe ya Rayon Sport igomba gusubukura imyitozo uyu munsi nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya AS Kigali igomba gusubukura imyitozo uyu munsi. Umutoza mucya ntago ari gukoresha imyitozo uyu munsi ahubwo witwa Aruna Feruz n'umuntu usanzwe atoza iyi ekipe ndetse n'umutoza wa fitness Mwambari Serge n'umutoza w'abazamu Ndayishimiye Eric Bakame nibo bari buze gukoresha imyitozo. Hanyuma ikipe ya Sport yabimaze kumvikana na Julien Met ku munsi w'ejo dushobora kuzabona uyu mutalamu akoresha imyitozo kuko ikipe ya Sport irakomeza champion ibintu birakomeye cyane kandi ikipe ya Sport irimo iragenda itakaza amanota ubu ikipe ya Sport imaze gutakaza amanota 11 mu manota 13 ifite imaze gukorera amanota imaze gukinira amanota 28 itsindira 13 itakaza 11 ibintu bibi cyane bibabaje ku ikipe ya Sport.